Webafowethu ngeke nikholwe uJumbo insizwa ke yaziwa ke emculweni okholo iphinde ibe khona ke emabhincini kaMaskandi ke usevele waphumela obala waphawula ke ngengoma kaMthandeni ke lapha ke waphinde ke wacela abantu ke ukuthi baseke ke uMthandeni ke lapha ke washo wathi ke lapha ke umsebenzi ke muhle kakhulu uyawuzwa futhi ke umnandi ke lapha ke wasesho cha uMthandeni naye ke wakwenza ke lokhu ke wamnanela ama viewers ke on YouTube ke uthi naye ke ubuyelisa ke isipheko ke sama viewers kulona ke icwamelisha uMthandeni ke umfoko amanqele ke njengoba ke ikhiphele izingoma eziwu2 ke lapha ke ishephise ejazini ke kanjalo ke negushi ke lapha ke lezi ngoma ke bafowethu ke ezilokhu iziqopha umlando njalo ke inkondleni zokuxhumana ke zenza into ke engajwayelekile ke njengoba ke zihlanganisa ke o100k ke ngesikhathi esincane nje iphumile ke lapha ke kuyacaca ukuthi lo nje lishona ke kuyobe ke sekunzima kakhulu ke la indimeni ke ngoba kuyakhomba ukuthi ke amabhinqa asesibambile ke lesitayela ke sokudlala umculo ke online kodwa ke engikuphathele zona nje trender esekuthi uJumbo usephawulile ngale ngoma ke ngikholwa ukuthi uyabona kana la kuyipost engikwenzele yona ke enguvezele khona umfoko kaJumbo ke ukuthi ke utheni ke lapha ke wathi ke uhambisa ke isipheko ke sama viewers noMthandeni ke naye ke wakwenza lokho naye ke uyakwenza ke lokho waphinda wavuma umsebenzi cha isebenzile lengoma lensizwa kakhulu ke imnandi ke ingoma bafowethu kunjalo endimeni ke awukho ke umdlalo ke ongemnandi yonke imidlalo ke inobunandi bakhona ngikuthatha ngikubeke awuhlale khona la khona okunye